несчастный Мандурки вазурат мехнат мудират ва шуг'ли вобаста ба натиҷаи фаъолияти вазурат дар нимсолаи якуми соли 2023 ворид мешавад ва барои манзури шумо албатта маълумотномаи мухтасар дар бораи фаъолияти вазурат ба таври пахши иттилоотӣ омода ва манзур гардидааст. Албатта шояд фурсат ҳам ёфтед ба он шинос шудед ва дар давраи супаришуда вазорат бо дастгирӣ аз иқдомҳои пайгиронаи асосгори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Tojikiston муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston фаъолияти хешро баро монда дар нимсолаи якуми соли 2023 ба як қатор натиҷаҳои назаррас наил гардидааст ва албатта пеш аз ҳама ҳаминро бояд кай кард ки дар доираи салоҳияти ва ваколати вазорат пешбурди сиёсати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, шуғл, муҳоҷират, таҳсилоти ибтидоӣ, касби таълими калонсола ва инчунин равобити байналмилалӣ амалӣ мешавад ва ҳаминро бояд кай кард ки тибқи омори расмӣ ба ҳолати 1 июни соли 2023 яъне бо мақсади ба танзим даровардани муносибатҳои меҳнатӣ раванди амалишавии муқаррарати қонунгузорӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар маҷмӯъ фаъолияти 1192 субъект регулятор мавриди омӯзиш қарор гирифта шудааст ва дар натиҷаи ин амалӣ намудани ин фаъолият 25 миллион сом зиёда аз 25 миллион сомони ба бюджети давлатӣ ва шаҳрвандон баргардонда шудааст ки аз ин ҳисоб 16 миллионаш таблои меҳнат аст. дар низом вазорат 60 муассисаи таълими иптидоӣ касбӣ ва як коллеҷ фаъолият дорад. дар муассисаи таҳсилоти иптидоӣ касбӣ зиёда аз 17,000 нафар хонандагон мавҷуд ҳастанд ва таҳсил фаро бурда шуда ҳастанд ва айни замон вазорат ҳамкориҳои байналмилалиро бо 13 давлат аз рӯи 36 санади байналмилалӣ амалӣ намуда истодааст ки ин 12 созишномаи байниҳукуматӣ аст ва 24 ададиён байнидолавӣ аст. ҳозирин гиромӣ, ман кӯшиш кардам ба таври хеле мухтасар маълумоти бисёр кӯтоҳ диҳам ба шумо ва бештар кӯшиш мекунем ки вақти зиёда ба саволу ҷавоб райкунем сарф кунем. дар дасти шумоён варақаи иттилоотӣ аллакай дода шудааст, маълумоти мухтасар доред ва дар ҳамин ман ба маърузаи хеле кӯтоҳи хотима мебахшам ва мегузорам ба саволу ҷавоб. суоли аввал дар мавриди кӯмакпулӣ барои давраи бекорӣ ҳамин қадар шарҳ медодед ки ба кадом тоифаи одамон дода мешавад, яъне ба ҳамаи бекорон дода мешавад ё ба критерияҳои махсуси худро дорад? ин суоли аввал аст. ва суоли дуввум, солҳои охир муҳоҷирати миллатӣ ба давлатҳои аврупо ва дигар кишварҳо рушд карда истодааст. дақиқан гуфта метавонед ки дар нимсолаи аввали соли 2023 ба кишварҳои аврупоӣ ва дигар давлатҳо, яъне ба ғайр аз русия, чанд нафар ба муҳоҷирати гурӯҳии меҳнатӣ фиристода шуданд? شهر اگر نخواهد و پس‌آموزی یا با پروژه جمعیتی چرخش مقطع کرده اگر و صاحبکاری مشغول شده نخواهد ما به همه شهروندان تا 3 ماه مقبولی برای دوره بهکاری با مقدار 600 تومانی یعنی در 3 ماه 1800 تومانی باید تعیین کنیم و شهروندانی که از کار اختصار میشوند یا که کارخانه برهم میخورد یا زنکش کسیه یا که تغییر یافتن شرایط مهنت و این شهروندان اگر 3 سال آخر 18 ماه تقویمی اگر سابقه کاری داشته باشد 6 ماه مزد معاش 6 ماه آخرشان از معاش میانه ماه یکم 50%، ماه دوم 40%، ماه سوم 30% مقبولی برای بهکاری تعیین کرده میشه.
مثلا در سوال ما بعد کمک‌گویی و همین به شهروندانی که مراجعه نکنن اول ما خدمت رسانی چکاری که از تشکیلات مؤسسه کارخانه وابسته شد مملکت جای کاری فوری که ریاست شما بخش اقلیتی مینا و شغل عالی جای کاری کردن شد اولین درجه ما با اون شهروندان جای کاری فوری رو پیشنهاد میکنیم که تا حد امکان آنها رو با جای کار تامین کرده با جای کار تامین نمونیم و اگر که شهروند خواهش جای کار نخواهد یا که یکان معاشش کم باشد یا راهش دور باشد ما میتوانیم در دوام 11 روز شهروندانی که مراجعه میکنن همچون بیکار و همچون بیکار مقام میکنیم. تشکلنامه مدیران نعمتی بر خارج کشور با استثنای یعنی شما بیشتر بوده دولت‌های اروپا بریتانیا 646 نفر ترکیه 99 نفر لاتویا 52 نفر لیتوا 63 نفر دنیا 25 نفر این اساسا همین هستند البته این رقم در افغان زیادتر است اینکه ما جنبه شخصیتی هستیم خونه هستیم من اولین است که آیا وزارت میکنن مدیریت و شغل در مورد معاش فکر میکنند هر سال پرزیدنت محترم تاجیکستان معاش رو بران میبردارد 20 بوری 20 بوری مثلا کلی اساسی ولی در برابر معاش باز نرخ نما قیمت دارد یعنی ما بلندشوی معاش احساس نمیکنیم در اساس تحلیل های مفروضه پیشنهاد آماده شد و با حکومت جمهوری پاکستان البته پیشنهاد می‌کنه و یک چیز همین بین‌الملل گرفت که مدتاً بلندشوی معاش در پیام‌های کشور مردم ملت صورت می‌گیرد و البته برای تهیه کردن آنها سهم بی‌واسطه مقامات نیست هست و چون مسئله مذکور بلند کردن نظم ملت این صلاحیت خود وزارت ملت تحلیل آماده یا تهیه پیشنهاد کردن البته در صلاحیت وزارت است لیکن بلند کردن نظم ملت این بی‌واسطه صلاحیتی و دیگر از این که این البته در دوره امکانات‌های وجود دارد. این خاطر کمکمن خانم نادری توضیح میدم و سوال رو рассматриваем. Госпожа Нодри, в последнее время были случаи давления и преследования таджикских мигрантов в различных регионах России. Чем это было обусловлено и что предпринимает представительство ваше министерство по данному вопросу? И еще один вопрос. Вчера мы получили информацию, что в Госдуме России предложено увеличить стоимость трудовых патентов чуть ли не в 4 раза. Как, на ваш взгляд, это повлияет на вопрос пребывания и заработка таджикских трудовых мигрантов? На граждан Республики Таджикистан, осуществляющих временную трудовую деятельность на территории России. Сразу хочу отметить, что эти вопросы стали возникать в период с мая месяца по июнь месяц, в то время, когда соответствующие правоохранительные органы Российской Федерации начали проводить специальную операцию «Нелегал». Сразу хочу отметить, что данная операция «Нелегал» она проводится и в Республике Таджикистан, это по выявлению иностранных граждан, которые незаконно находятся на территории того или иного государства. В Российской Федерации последняя подобная операция проводилась до ковида в 2019 году. И в то время, уже в 2020 году, с момента наступления ковида, естественно, был издан указ президента Российской Федерации и были запрещены проведения подобных операций.
В 2023 году российские правоохранительные органы возобновили проведение данной операции, и заблаговременно все дипломатические представительства всех государств, находящихся на территории Российской Федерации, в том числе и посольство Республики Таджикистан, и наши представительства нашего министерства, были уведомлены о том, что будет проводиться соответствующая операция. Посредством нашего представительства были уведомлены все диаспоры, которые находятся на территории Российской Федерации, были уведомлены посредством встреч с нашими трудовыми мигрантами, мигранты, большое количество о том, что будут проводиться подобного рода рейды. Но, тем не менее, были выявлены определенное количество наших граждан, пребывание которых осуществлялось не в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть, я сейчас вам объясню, был просрочен патент, либо были просрочены соответствующие документы о миграционном учете. Даже один день просрочки миграционного учета признается уже нарушением миграционного законодательства Российской Федерации и является основанием для запрета въезда нашего гражданина на территорию Российской Федерации. Сразу хочу сказать, что это касалось не только граждан Республики Таджикистан. Под эту операцию попадали и граждане Республики Узбекистан, граждане Кыргызской Республики, граждане самой Российской Федерации, это чеченцы, представители Татарстана. Они также во время рейда были направлены в соответствующие правоохранительные органы. После установления их личности, естественно, они уже отпускались. Также было и с нашими гражданами. Поэтому нельзя говорить, что это именно было давление именно в отношении граждан Республики Таджикистан, осуществляющих временную трудовую деятельность. Просто, естественно, средства массовой информации, в том числе и Российской Федерации, они муссировали очень эту историю. Я хотела бы сказать, что до сих пор также средства массовой информации Российской Федерации в некоторых регионах Российской Федерации все-таки продолжают поднимать этот вопрос. И на государственном уровне Российской Федерации также поднимаются эти вопросы об увеличении стоимости оплаты патентов в тех или иных регионах Российской Федерации. Но сразу хочу отметить, сейчас ведется очень активная работа с соответствующими органами Российской Федерации. Это Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации по поводу приоритета организованного набора наших граждан. Вы знаете, что по итогам визита заместителя правительства Российской Федерации господина Хуснуллина 20 июня достигнуты определенные договоренности. Сейчас разработана дорожная карта, где одним из основных направлений является дифференциация стоимости патента для тех трудовых мигрантов, которые будут выезжать в порядке организованного набора. Что это значит? На практике это будет означать, что оплату стоимости данного патента будет брать на себя работодатель, который привлекает данного трудового мигранта. Кроме того, в рамках организованного набора работодатель покрывает все расходы, связанные с перелетом нашего гражданина, предоставляет бесплатное проживание, бесплатное питание, это может быть 2- или 3-разовое горячее питание, и берет на себя оформление всех разрешительных документов. То есть это вот именно стимул для того, чтобы наши граждане ездили в порядке организованного набора, а не в порядке стихийной миграции. И это является основным моментом для обеспечения защиты прав наших граждан на сегодняшний день. Мы с Российской Федерацией активно прорабатываем данный вопрос. И также хотела бы поделиться тем, что буквально на следующей неделе будет проводиться очередное заседание рабочей группы по соглашению об организованном наборе между правительством Республики Таджикистан и Российской Федерации. И в рамках этого также ожидается подписание соответствующей дорожной карты по обучению наших граждан, как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Таджикистан посредством соответствующих учебных программ, разработанных Российской Федерацией, и будет рассматриваться возможность выдачи двойного диплома по окончании обучения. Диплом по законодательству Республики Таджикистан и диплом по законодательству Российской Федерации. То есть вот эти все вопросы нужно смотреть в комплексе. На сегодняшний день наша задача государственных органов направлять в трудовую миграцию наших граждан, которые уже подготовлены, то есть квалифицированную рабочую силу. Почему? Потому что квалифицированный работник, он будет иметь больше доходность, и, соответственно, уровень жизни его семьи будет намного выше.
Поэтому сейчас мы очень активно прорабатываем данные вопросы. Ну, я думаю, я могу много по этому вопросу говорить. Если у вас будут отдельные вопросы, мы могли бы отдельно с вами поговорить. Я бы рассказала о всех приоритетах, по которым сейчас работает наше министерство. Мужчин, которые продолжаются за рубежом. И что делается сегодня в этом направлении? В трудовую миграцию мы получаем соответствующие заявки от тех или иных работодателей. И работодатель выставляет соответствующие критерии к профессии, критерии к возрасту, критерии к соответствующим навыкам. Сразу хочу отметить, что собеседование проводит сам работодатель. То есть он сам принимает решение, подходит ему этот сотрудник или нет. И здесь также мы работаем вместе с работодателями не только Российской Федерации, но и вообще теми, которые подают заявки, по краткосрочным курсам обучения наших граждан. То есть наши граждане, которые хотят выехать в миграцию, они имеют возможность обучаться в Центре обучения взрослых и в течение короткого срока времени получить ту или иную специальность. А перечень для женщин есть запрещенных профессий? Или По запрещенным профессиям, да, спасибо, это тоже очень хороший вопрос. Как вы знаете, постановлением 2017 года номер 179 правительством Республики Таджикистан был утвержден перечень специальностей, на которых запрещено работать женщинам. Ну, в соответствии со статьей 35 Конституции Республики Таджикистан, женщины не могут работать на тяжелых и подземных работах. В этой связи был разработан этот перечень. Но сегодня мы знаем, что с учетом роста автоматизации наших промышленных предприятий существуют такие специальности, на которых женщина вполне может справляться, поскольку все это уже автоматизировано. И одним из требований Международной организации миграции является также исключение данного перечня. Но поскольку у нас это конституционная норма, сейчас мы идем по пути сокращения специальностей. У нас на сегодняшний день данный перечень предусматривает 326 соответствующих специальностей, на которых запрещено работать женщинам. Но сейчас, исходя из того, что увеличить доступность наших женщин к рынку труда, соответственно, увеличить их доходность, данный перечень пересматривается соответствующие рабочие группы. Уже неоднократно были проведены соответствующие заседания рабочей группы. Оказана техническая поддержка со стороны организации ООН «Женщины», которые нам оказывают поддержку в ознакомлении с мировым опытом по сокращению данного перечня. И на сегодняшний день разработан первоначальный проект нового перечня, который буквально предусматривает сокращение свыше 40% вот этого перечня. И при этом предусматривается, что Министерство труда совместно с Министерством здравоохранения, в составе Министерства здравоохранения есть соответствующая структура, это Институт профессиональных заболеваний. Мы с ними будем постоянно работать, плюс совместно с Федерацией независимых профсоюзов и объединением работодателей будет проводиться дальнейшая работа по актуализации этого перечня и уменьшению количества данных специальностей. دادن که شوره‌ای قانونی موجود در بلوچستان و استقلال شده آیا آماری مشخصی وسادت دارد که تمام یک سال آخر آماری موجود در زمان در چگونه تحقیق سوال دوم در رابطه به این است که در مسئله در رابطه با جلب مهاجران و یا شهروندان تاجیکانی که دو شهروندی دارند در این بسیار سال‌ها آیا بین مهاجران یگان کارهای فرماندهی یگان چاره‌بین‌های می‌گذارند که آنها و جنگی توی نروند. در رابطه این است که نام گفته است که عملیاتی که مهمه و ایون در روسیه گرانده شد عملیات دلیگات چند نفر از مهاجران از روسیه خارج کرده شدند. می‌تونیم که این امور مشخص که چقدر مهاجران تاجیک در دوره همین عملیات برای کارهای روزانه‌ها در روسیه خارج کرده شدند. با مقصد عملی نمودن تحلیل واقعی ما امور آینده هم استفاده می‌بریم. و بخصوص این مسئله با مسئله مهاجرت بحث دارد. در برابر این که ما در داخل کشور خانواده می‌گذاریم، در برابر این که از کشوری قبول کننده نیست با مقصد عملی نمودن معلومات می‌گیریم و از روی معلومات ما در همین دوره تحلیل شدن زیاده از 50,000 نفر زنها و مهاجرت رفتن و مهاجرت مهنتی
این از یک چیز نگاه کنیم که و مدیریت مهنتی این کسایی هستند که به‌واسطه کار میکنن یا به‌واسطه این برسنن و نگی در برابر این حالتی است که درها در صورتی همون امتیازی که روی امتیازی که هست که تو 15 روز ما باید شهروندی ترکستان و برابری وارد شدن به روسیه باید از قید داخل بگذارن یا اینکه در صورتی که اجازت اقامت دارن پولی 90 روز بدون اگر نگرفتن پاتنت باشن بعد 90 در 90 دوام 90 روز عبور سفر کنن یک مرتبه دوباره با 90 روز دیگر میتونن بکنن این سم وکالتی وزارت منتقل کمتر از اینکه وزارت سم وابسته به فعالیت مهاجران مهنتی بیشتر دارد و البته در برابر اون که نمایندگی در فدراسیون روسیه فعالیت دارد منتظم با خودی میگذراند وابسته به در برابر اون که رعایت مقررات دولت قبول کننده وابسته به بود و باش سر وقت به تغییر سر وقت پرداخت پاتنت و دیگر مسائل همین مسائل را نیز تاکید میکنند لیکن اکنون بواسطه این مسئله و صلاحیتی بریتانیا کردین رو گفتید و میخواستم فهمم که آیا مزاجیت برای مهاجرت به بریتانیا کبیر زیاد شده است و نسبت به سال گذشته در مقایسه به سال گذشته این چگونه است و سوال دیگر این که مسئله فرستادن مهاجران مهنتی به کره جنوبی چگونه است از تاجیکستان باشه. بر اساس شرطنامه مهنتی برای مؤسسه دولتی مرکز مشورتی با آمادگی پیش از سفر ماموران خدمات مهاجرت در شهر دوشنبه و بریتانیا کبیر سفربر کرده میشوند. سال گذشته 383 نفر بود و سال جاری باشد جانب مرکز با دو شرکت یعنی شرکت کافاس و شرکت خود شرطنامه همکاری و امضا رسانده شد. چنانکه که محترم در وزارت قید نمودند در دوام نیم ساله 646 نفر و طور متشکلانه سفربر کرده بودند و همین زمان رویخط مهاجران در مرکز برای خطگیری زیاده از 10,000 نفر بر رویخط گرفته شدند و در این سمت کارهای ادامه دادند. وابسته به کلیه همین را باید قید نمود که سال جاری دو مرتبه هنگام واخوری محترم وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی دولت ایجاد با سفیر جمهوری بریتانیا در جمهوری تاجیکستان مسئله مذکور مورد بررسی قرار داده شد و تصمیم گرفته شد که جمهوری تاجیکستان به برنامه مخصوص باید وارد کرده شود و در این سمت نمایندگان جنوبی کره یک مرتبه تشریف آورده از مؤسسه های جمهوری تاجیکستان دیدن نموده و دو مرتبه اون طلباتی که از جنوبی و یا پیشنهاد کرده بود ما پورا جوابهای مشخص پیشنهاد کردیم و در آینده باید مسئله مذکور حل کدو پیدا نموده و وزارت در یکجایی با وزارت اداره‌های تقاضا آینده مسئله مذکور کاربری نموده شده است. و وقتی برای محترم نوازنده سوال داشتم. برخی از معیوبان دیپلمدار شکایت میکنند در اداره تاجیکستان که بعضی از کارخانه‌ها آنها را با کار قبول نمیکنند و شما میگفتید که در کدکس مهنت در این باره چی گفته شده است و این گونه افراد باید چه کار مشغول شوند؟ این جلسه پیش‌بینی شده است و غیر از این نماینده اگنسی در اینجا حضور دارد ما مقرر شده است کوتا من درباره چقدر کوتا از سوی معیوبان تعیین شده معلوم مشخص خلاف منطق نظام شیعه موسیقی شخصی شده است و باید قید بود که هماسالات در این مؤسسه و در زمینه مؤسسه در مرکز نظامی و موسیقی زیاده از 10,000 نفر و خصوص بوده که اصلا ایجاد کرده باشند از جمله در
یکسان لیسه کسب توریسم و خدمات شهری را فعالیت نداره است و هماسورا در زمینه سیفینا و در زمینه سیفینا تاریخی دوستان و در زمینه سیفینا یک سال تمام با کسانی یا خدمتشان و در میشوره یکی سالی جوری زیاده از 3,000 نفر در مجموع با خصوص بوده جمع کرده شدند که زیاده از 554 نفر رو در سمت سیاری و آمدن مردمی تشکیل میدن. برای اشتراکتون یک سوال زیاده نمیشد. قوانین نشستی مطبوعاتی ما برای اشتراکتون نداری است.